Ako si se zaista odlučio ili odlučila da vjeruješ životu, univerzumu, Bogu, svom unutrašnjem vodstvu, onda se nemoj čuditi ako odjednom sve postane teže. Jer prije novog početka često prvo nastane haos. Ne zato što si pogriješio ili pogriješila, nego zato što te nešto staro napušta. Mnogi ljudi misle da duhovni rast odmah znači mir, odmah lakoću, odmah sreću. Ali često se prvo desi upravo suprotno. Odjednom sumnje postanu glasne, ljudi se udalje, stare emocije izađu na površinu. Čovjek se osjeća izgubljeno, umorno ili prazno iznutra. I baš tada mnogi odustanu, jer misle da su izabrali pogrešan put. Ali možda se upravo tada dešava nešto potpuno drugačije. Možda život upravo počinje da iz tebe uklanja sve što više ne pripada tvom novom putu. Jer ne možeš nositi novi život dok se iznutra još uvijek držiš starog. I ta faza često nije lijepa. Osjeća se kao nesigurnost, kao zastoj, kao unutrašnja borba između povjerenja i straha. Ali upravo tu nastaje transformacija. Ne u trenucima kada je sve savršeno, nego u trenucima kada nastavljaš vjerovati uprkos tami. U Evanđelju po tome piše: ko traži, neka ne prestane tražiti dok ne pronađe. A kada pronađe, bit će potresen. A kada bude potresen, zadivit će se i vladat će nad svejednim. I upravo to biti potresen mnogi ljudi pogrešno razumiju. Jer duhovno buđenje ne znači uvijek odmah mir. Često prvo znači da se počinje rušiti sve ono što nikada nisi istinski bio ili bila. Strah, stari identiteti, iluzije, priče koje si cijeli život vjerovao ili vjerovala o sebi. I baš tada mnogi misle da gube sebe. Ali u stvarnosti gube samo ono što nikada nisu istinski bili. A svejedno u ovom smislu ne znači samo vanjski svijet. To znači božansku svijest, čisto prisustvo, čisto opažanje, istinsko ja iza ličnosti, tihi centar koji postoji u svima nama. I možda prvo mora da se sruši sve bučno, da bi ponovo mogao ili mogla čuti taj tihi unutrašnji glas. Mnogi odustanu neposredno prije svog proboja, neposredno prije nego što se život promijeni, neposredno prije nego što mir konačno dođe. Ali ponekad život ne testira koliko si jak ili jaka, nego da li si spreman ili spremna da pustiš. I kada izdržiš, kada nastaviš dalje čak i onda kada ne razumiješ sve, tada često dođe nešto nevjerovatno lijepo, više mira, više jasnoće, više sebe. Ne zato što odjednom sve postane savršeno, nego zato što prestaneš da se boriš protiv svog puta. Možda se upravo sada nalaziš u toj fazi. Onda neka ti ovaj video kaže: izdrži. Nije svako teško razdoblje znak da ideš pogrešnim putem. Ponekad to samo znači da tvoj stari život polako odlazi. I možda upravo tu nastaje najljepše poglavlje tvog života. Možda sada ne moraš sve razumjeti. Možda je za sada dovoljno samo da nastaviš dalje, da nastaviš vjerovati, da nastaviš osjećati. I možda nakon ovog videa uzmeš samo jedan trenutak tišine i ponovo poslušaš ono što je duboko u tebi oduvijek znalo ko si zaista.